erikweta abana still ebintu nk'ebibukana bibaho. Most of the times ba agency orimwe bakaba taking advantage abo kugira ngo benda gukora commission, so balowaringa abana kwija. So itwe nka police kuba biba reporting atukatu dealinga na individual nkomuntu owabeta. Yes, because company yake registered dealing zayo nezimanywa konka abo kuba nkomuntu okitahire munayenda kukitungamu we hatatandika kulonda emiringo yona eya kubasa kukora commission at the end of the day. So abo tukahendera obwiro bwinja bamwe tukatu ba refunding sente z'abana aba abandu bakwatwa. But still nkoko nakugambira it does not help a lot. Okwihaho ekikuru munonga nokurira ngo twigura meisho nokumaye kitwine kuba ntukora kandi ekintu kitandikira abo kuba wanoza kukora ekintu banzo yebuze ki amuntu ubanza ugira hi wayiha information. Yes, hino aho kuyiha information because as scams zizirenizubaho. We have had incidents still in that same regard yokushanga nk'abaferi nakwibaho sente agaraka kukozesa but oyina abantu around you abakore hihi abakubiri bakubasa kuhabara konka because omuntu yakujya tuwakwata miliyoni 3 kazimpa omezi 2 nimba ninkwa miliyoni 10. Iwe noza kukwata sente zawe miliyoni 3 hard and obundi wazeguza orukumanya ngo omeza wazeguza ninga waguzente ninga watunga roni azikwata oziho omuntu ahendera zitwire tuwatunga ekiwano oyenda obundi someone ya taking advantage ya kukozesa obubundi arwire niwohendero rwire. And it does not stop there. Inaba bakuzo ombintu byabafumu still nabebire mirongo nabo bahendera babibire babatera amasumo katugire ngo Kasaira omuntu naza kutera kujya tka Adellah nomanya atunomanya umuntu obakweta Kasaira atego atijoko utari na wa TV atati jaha ya twasente ya jangu otararaho atatu wano ndango gombazi tugaje nyuma oije hati tukukoreho hati leta miliyoni 5 yewe no wanterire yanjira ngo nyijane akanjira nyijana amahuri njana amahuri 3. So at first namazana ati nayibuza ogushini muntu cha nahirize najya nanyati yogure kamuteganze mubuza nti leta gateshire tegasicire ninga just gaboira anjati wezo mizana zano ati bareta umbazi bajya ngo tukwite torarareho rayi mundonde mumbone. Exactly. So ezinshonga zizirende zibaho konka ninkoko kureba ensaho yo kwongera kufundana ninga kufunda the more problems njo kurebera ngo ebizu byamataka bizire nibyongera nibiba bingi because buri omwe nayenda entasya nayenda kubaho kandi aho kukora ntiyongera kucendera. So that's why noreba government ni encouraging abantu first of all utabaganza amataka. Actually hariho na n'undi ugire kureba no akazo hati witaka omwana we mu family itaka lyabo yarisiye mirundi 3 nariguza different people bakumuhereza sente kandi nagwija wawe kuguza oheza kumuha sente aho mwaka areto ndije muguzi wamuguza basi so hati barugire bamukwata bati konka ekizibuka kweza rugo muchome no konka tonoreba nco nakugambira ngo omukintu cyo cyo kuza kukora taking a due diligence banzo chondoze ningomanye omukuza kuguritaka no twazota ecyo kubanza
wanoza kugura itaka rya family tukabasa kudiringa n'umuntu omwe kandi family ro kandi nawe wagire kugura tukubasa kugura itaka omukichweka abembezi b'ekyanga batakumanya. Isi ma afande there are cases omuntu yagenda kugura itaka wareba bachamanero si wanabo hari mubamwe tibona but hari mubamwe chairman ura atakufayo nyoja simpe mtwari 10 nyomba korera endagane ndijo like even abateraho na stamp. Yes, konkatisho nico kirungi because hata aho wa wakikozere oyine ubujurizi then aho nubukora ki nubutiyamba okukwata omuntu because na chairman tari above the law. So instances nkezo ezokushanga omuntu yakora transaction omuringo ogushikire kandi arabire omuri yaba bine kuba narabamu bakataho buhandike transaction eri none hariho agreement aba bantu abadiringa mu transaction ejo nibaba held liable ninga nibabasa kukwatwa amushango. So konka hatu washanga umuntu washashura itaka tariho ndagano konka abo kugira ngo iwe wareba diru waje uti egidiru nanta gitungere because ine dire zikwija zikaba nungi kikarenga ukareba umuntu aine eka 10 omwanya katugire nkakiruhura aho wakushanga ngo obundi ekemwe nibagiguza miliyoni 20 ori akeja kakugira ati nyoni nza kuguza miliyoni 2 buri eka. First of all those ebyo nibubuzo because in an area amwanya gwo kushanga nibaguza eka miliyoni 2 ogunaenda kuguza miliyoni 2 because nabana enda ngo ako exciting orebe ngo ikintu kiwaza kuzamu n'ikirungi kandi nakasente nakake iwe no shashurira hoyewa abo kugira ngo norafuka tokwenda ndi umuntu ndija kimanya ate nibyo bizuba konka atariho dealing nungi eri mu sente atari mu buhandike kandi okushanga umuntu naguze ikintu nacyanda value nga kigumire kiriyeki because toyine umuntu ori kwenda kuguza ikintu atakitungiremo no byakuba sente naza kujishisha konka naba namanya value y'ikintu cye ecyakuba naguza. So warebe umuntu ya undervaluing item either no bano mayangu n'ekicupuri ninga ryo nakuguza mbeho ninga yana kuguza ente yabandi bakuguza miliyoni 2 waniyo nakikuguza mitwara 5 no mayangu ejo ne inshu nabajibire because noba ataho nchoreka ngo tokumanya value toyine busasi toyine na reason awenchi noguza ikintu cyo riyo noguza because umuntu yanaza kuguza ikintu naza kukiguza abo kuba ine value yari muri saya naza kuguza ente naza kugiguza abo kuba ki naenda kwiha mu sente naenda gukora farm ninga naenda kugura umbazi kurebera ente zindi zakora ki ezaguma mu farm konko umuntu umushuma nawasa kwibente nubu yakuba emitwara 5 makumyana ntajiguza because namatene kimukwatire cyo kubanza emitwara 80 atagina ogo yagiguza yana kimangu ne yenshuma nawe naza kutekinga risks which means na yakushasha emitwara 80 no gumora comfortable kandi we aguma hati na tradinga umbunkenke konka manya ati cyara bamukagishisa hunkuza ningitera mu double the amount. Tuyon twirira kuhendera edacika habura yo kamukaga tukahendera program konga takahendire noreba elizoba ne 2017 okwikumi so njimaisa ngo okwezo kurakora teho ndubana tuza twirira what we call the festive season. So nka polisi measures zimukuza kureba ngo ebintu nkebyo hati bikeyonjiri konka emyezo ko kweyongera kugera neyirira Christmas hati nga cases zimwine hati naza kushanga next month zayeyongera
So what measures are you putting kwena ngu ahiziri zigaruka hansi? Yebale mnonga. Ekyo kubanza itwe nka police on a day-to-day basis. Nkoko nakugambire twine departments zaitu z'omutano. And of course naba partners baitu ba stakeholders nimwe mu nka Sky TV. Oguma nomutiyamba kuta airtime kushomesa abantu. Mostly ebizibu tukira kutunga mu kyanga kyaitu nkoko nakugambire ebizibu bya families, ebizibu by'obushuma bw'amatungo abakugira ngu egi ni cattle corridor. Abantu n'abahingi ebintu byabo nabyo nibibwa omu misiri ninga omu za store zabo Toche babitema. so omuri twe nkaitu nk'ebyokwerinda first of all n'okushomesa abantu kubamanyisa omugasho gwa security, their personal security nk'abantu kandi n'okubakubaasa kureba ngu ebintu byabo babirinda. Konka oyihireho ekyo still n'abebembezi itwe nk'aba stakeholders twena nitukoragana omu byanga byaitu biturumu kutandikira mu bebembezi ba local government, aba city n'itwe nk'aba stakeholders omu buli level yona nikyokurebera operations zaitu ezitukuba nituraninga orumu haba harimu UPDF nitukoragana n'aba internal security okureba ngu twaba tukore ekintu tukikore tukwenda kukihendera. Konka kandi ekindi ekinkwenda kumanyisa abantu b'obuhinzi bw'amateeka butwireho n'omu myaka y'enyima n'omu myaka ya Yesu hariho abasiisi bakabaro. Konka ekikuru kya byona n'okureba ngu obusiisi obu ninga obuhinzi bw'amateeka nibutandikire n'omu maka gaitu. So leka tuhumuza amaka gaitu, leka tu empoweringe abantu abari omu maka gaitu, tu increasinge entaasya yaitu nka gavumenti okwekushomesa. Entaasya yayeyongera ebyo ebintu bimwe tibikuza kubaho. Konka ekibi entaasya ebeire ekizibu. Abantu obutenda kukora hati bagiire omu ntaro z'amataka mpaka nje nkaguza. Abandi kyakitari ekyo abo butahumuriza ka yawe n'okugira obutekerezana abantu abamwe nibaza omu businzi nibakozesa ebitokoza bwongo ohinde otungire ebintu bya violence omu maka okutema abantu okwitana. So twine kureba ngu twaza kuza omu kiro kikuru eki nk'okukiri ekiro kikuru ky'okwakira omwana wa Yesu turebe ngu niite twayita omu buteekwa twajware emyenda erikwera then tubaase kukirabamu gye. Konka of course itwe nk'ebyokwerinda itwe turiho okutandikira mu muhanda mpaka ahabw'okuba mostly omu festive season omuhanda niguba guri loaded na traffic. Bantu nibaba bingi. Oyihireho traffic oyine abaana kuruga omu mashomero, abaana bagaruka omu maka. So ekyokubanza abaana banyu emigyenderere yabo nimugimanya. Egyemize eriho hati nogimanya ngu omuntu kuba recruited ninga okumutaasya omu mize egi n'akantu busha n'edakiika budakiika. So okureba abaana baitu baba bahumwire emigyenderere yabo kandi n'okumanya abo bakusiiba nabo ebi bakukora kwerinda egi emize. Nebaasa kuba emize y'egi ey'okujanga eby'abantu ebi bakora ebitahuriire ebyokuhurira ebyokuvuga empanka ninga abakazi kushwera abakazi n'abashaija kushwera abashaija baasa kuba ebyokukozesa enjaahi and at the end of the day ekintu eki kyatahira omu mwana end result iwe nk'omuzire niwe okuza kubonaabona. Niwe orabonabone nayo. Ebizamu bitandikire yesterday. Have we had any cases of emize mibi in the region? We have not
registered MZMB yona but of course nacho nikirungi kumanya nacho kukigambaho abona bakukiteeka bamanye ngo umuhero gwa byona ekiro kikuru nibasa kukirira enyuma y'emitehingo mu university ya understanding and of course hariho no kufera emirimo first of all nibasa kufera umurimo ikindi iwe nkomweji nibasa kuruzinga chance yo kushitama ibibuzo ninga kuba cancelled oyine ku repeating so abantu bene kwerinda emzeji okutandikira amushomesa kuza invigilator ori kuba na monitoringa na nomweji aho turarengeho ni nyenda ngo afande ogira akagambo ko wasigira abagumeni batureba abanyuma twendere yeba mnonga Adellah